rehema na amani nazi mwendeleni. Adaninga mtau samaha mana de ila namna wiyo imba telefoni raha karja shinara badili imba vinyu rojina yondi arizia hata ntu amini ya ukayama nabo hata najupata sainu yandisa ze sinyalimbi shanga na mwambiani kwezi watukufu eshariri habanu sindongozi nji hamade namna ikao ngamziju wao shakabuli ya raha rejambaye nukta muhimu ikao ndo ya rivea ngarita hao rimjulizeni ya ukaya insha Allah mbili kabili insha Allahu hamade namna ikao mzishia ngawajuka ya monano muhimu uharuma mji wa Paris halafu haruma yesali e adresi ndainu 15 place General de Gaulle 83100 Montreuil ihodo mahala nikao ngabajo parihana wa monano wa hefron kome 2000 kabili insha Allah lazima hu uwenyize dhamana zinu wajunji haruma rezo sosio zinu wamwambieni walakini waliho rizishi ambavi riono ya ukayao lihonga rinjio vanu lijiolinu na profite relance yemna message huo rimwambieni ya ukaya insha Allah umunano wa hefron ngaujo fanyishiha 2000 kabili hunu Paris haruma umraya wa Montreuil 15 place General de Gaulle 83100 kwezi watukufu njabali ya ndongozi njiu javanu lejiola leo rjereshe lezizane shatika hanza hasonti pia rike wanadamu wahambilana kweli mana vanizo ndizo sisi wasaya zidungo uritabisha si wasaya si utabiha sababu hindi dezenrabo zabari hindini dokaya rejikubaliana ya ukaya si maislamu na vanu uziro ulio dokaya ngarifikiriu ya ukaya mbeseye ya mwanadamu ya lazimu ya tsambe nrabo anidea soma shiarabu ani relekeza kambe semfundi ya soma shiarabu anu mafundi wa shiarabu dua lazimu wa tsambe nrabo shasisi ngasina ruhusa ya haina nrabo itoka yonti rijoka wanza rambe no tinde namna hiyo ngasina ruhusa ya haina uhadazi rijoka utahari ufanye tinde namna hiyo gilazimu haina mdu pia ya jikubali ya ukayaye ya Islamu ya eleo ya ukayaye Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia kwamba ukaya ya mtukufu harumasi ya wakairi harumasi si wanadamu wote pia Mwenyezi Mungu yarumba de uro Mwenyezi Mungu na yabohora Mwenyezi Mungu ndo ustehi zila Mungu yamba ritizifanye zila Mwenyezi Mungu yamba rifanye zila Mwenyezi Mungu yamba ukaya ekahuzifanya yabongo jonda dhambi bayao maaswi rifanye rido jipua nayo ani ekanga mdu kuchuka honda hata yafanye shaiki hau hafifi rijipue na zila ndongo ikao Mwenyezi Mungu amba ukaya ekazi ndongo hizo wewe uzifanya yabo wewe kuti Islam ani yabo wewe usauroha haruma zila nzia za Uislamu yabo ekambo Mwenyezi Mungu amba uroha haruma nzia za Uislamu yabo ngawe mdu hindi yabo ngawe kafiri suzantandwi na banizo wandu wenje ukwapenzi wazishie zambwa uhamba hari yabo wandu ngwakafirisha wandu na banu zinde zitabu haina wakati kartula wahweshelezizia ukaya watukufu sibalia suala dzima bujavanu lejiola leo rejeshelezizane haukweli haina mwanadamu ikao ngujihisi ukayangena mbaankili bai kwamba vititi na mrenge na mhamiso wanadamu wasoma ye Qur'ani na muhamisi upande na mrumie mbabe za ankili zanyu msodo zingara legri la hema fundi wasomaye dini wasomaje yezi ankiliza hanyuzi rende bwanadamu abantu nyinyi wanadamu matilwa ankili Mwenyezi Mungu haritafautisha ndasinezi nyama hasibabu ya ukaya sisi harinika ankili yezi nyama kajazinika ankili na ritafautisha wanadamu wasoma walona diplomu wewe mwanadamu ngawe na ankili Mwenyezi Mungu hahuumbu haupanga hunika ankili wa msomo yondo ngozi ndwaje vanu Mwenyezi Mungu hafanya banyiso yabo leo tuzingara giri bahari je kuja kutina doktora kutina licence kutina maîtrise kutina DEA kutina je sais pas quoi hujilekeza ya ukayabo wewe mtini mwa wanadamu no ce n'est pas vrai vandu mbabanu sisi wasirajishinda ani sisi wasiritojishinda
haukayarenge wanadamu walo na diplomu hawafanya uhazi za nkuu za maavoka na majiji na maprofesori na madoktori na nsujua hindini halafu riwanika muru wataula na maministri na nsujua hindini sisi wasi ngaritungo udo jiminimize rejirenda hama vanu sisi timba hindu isunu iyo ndi mbwana ya hangu niko ujabanu na dini ya beka no Mwenyezi Mungu harinika ankli vanu wanadamu ya wanika za diplomu hizo ijo kiri kekaja wanika hata ankli watukufu ebenge na keradhi ritido minimize ziankili Mwenyezi Mungu ikao harinika Mwenyezi Mungu hambaka egwa kairi harumasi nde umrio ebenge watukufu tika ujani uzise suala sisi rikubaliana kwa sisi maislamu na rikubaliana ze kweli yesi maislamu au si makafiri abazi nzia mbili suwangu kubalia kwa wewe islamu ubakisha harumeli nye ya islamu udofanya emapoto ya mwanadamu islamu ya kibinadamu shakuna ujo wambe uka wewe islamu halafu wewe udufanya zitendo za kikafiri halafu wewe udukubali udota udomla uka hari wewe islamu no kena ukiri na tafadhali na rihamise mafundi wa dini upande tibalale suala telenu muishia ya ukayanga sina maimamu maimamu wararu wa huu mkoushe wevumbulwa Imamu Shafi, Imamu Hanbali, Imamu Ntujuandobi, imamu mfikiri wararu, wadungo vumbula, mdungo ishamu vumbula. Imamu wanu, warenge hadithi, ni mitume, aningona rongoza hao ikawa wazirenge, na mtume ikawa uja warambia, iladhimu mdia fenjao, mdia sise, mdia hezi. Halafunga mumuziswani ile suala, buwa tukufu, mfanye hazi hezi yankili za hanyu. Na mfanye hazi hezi yankili za hanyu. Sham mhamise mafundi upande wanu maimamu wanadamu wanu maimamu imamu wanu hindi wanadamu hamadasi wa hamada undami bo usufa mimi usufa wewe Saidi wala Fatima wala Maryama wala Zainaba wala Ibrahima wao hamadasi wao ti malaika wao wanadamu hamadasi wao wanadamu ikao wao ujua kwamba ndrabo hamadasi voramba ondrabo wao wanadamu wao huishia nai hamanda sivyo riishia onai wao wanadamu wao wewa hamanda sivyo ribwe wao bani hizo ndizo najuanza kubali doru miazi ankili zatu gasina imamu wanu gasina ne Qur'ani gasina na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapo gasina zindu ziraru haina mwanadamu Muislamu amfikiri heli mimi na ile wahemba ankili nchashi yangu haina mwanadamu Islamu iladhimu ya rejei haruma zenongonda ruizo suwande maimamu suwande Qur'ani suwande desi hadithi za mtume na yabo en general ikardo tsarangali heze yankili haini mtu narumia yakili ya hebu tukufu yema imamu wanu zendongo wako hamba hizo wazipua ndaho wazipua haruma Qur'ani hau wazipua haruma mtume yema imamu zendongo wako hamba suwa wazirenge haruma Qur'ani suwa wazirenge haruma hadithi za mtume ikanga mwele wando ikapa no yankili yangu deifanyao hazinai hauzi yankili za wando jina dizifanyao hazinai yabo ye kairi do hudungema imamu wanu wararu hawe kairi ndo hudungaye Qur'ani na mtume ilo suala muhimu ya lazima haina mwanadamu ikao vrema yankilia hingefanyao hazi ya juzise ebanu ye kairi ndo hudunga yema imamu wanu wararu hauye kairi ndo hudunga ye Qur'ani rijoka yao de makalma ya mtume ridunge na mtume izo ya jayarambia zilo harume Qur'ani ye kairi ndo hutungua ye Qur'ani nezi hadithi za mtume hawe kairi ndo hutungua imamu wararu haina mwanadamu mwenza ankili lazima yaelewe directement yabo ye kairi ekangabo konfli mndungo no kangabo ndongo kaungizo na dutu yabo yenje madomi hamisema imamu ni walawe nibakisha haruma ya Qur'ani ni hadithi za mtume hemba akili Mwenyezi Mungu yani ba ikati ono kangabo ndongo ikao vraiment ngizo na problem yabo lazima nifanye lazima ni hamisema imamu ni walawe parce que wao hamandami wao ujua wewa ujua hambandrabo ujua nsujua mjomba indini walakini ye Qur'ani na mtume kajiomba ndabo parce que emloka ya mtume kaji utekeleza kalma itumpaka habeshewa wahai nge wakati ula yaje ambe ranzindo wakati yanikilo utume
yabo zindungu mtume yamba uzila sonti pia zila Mwenyezi Mungu de umwambio yambe. Donc yawe imamu kinyume ijumkinisha wake imamu yaone nai jabu kwenye nyuhishia ze tofauti za hema imamu wala yehamba ukaika utawaza ukome mdu mshaho yabo uluka bati wala yehambia uka yabo ulunguo wala yehambia ani hizo problemu ikawa mwanadamu mwenza ankili timpaka ike ya tolinda ya ukaya mpaka fundi ya somadini mfundi ulona jao yaba tikanzani wasuli ndaba tikanzani wasuli haruma ye malidori politiki Anza ni wasuli harume mabilidweri politiki nenti ya hatu. Ebanu waosisi buwa tukufu. Rawakubali nda wanuma lidweri wa politiki. Haunde zibi rao harume nenti ya hatu. Haina mwanadamu mwenzankili. Lazima ya jifikirie. Ebanu ye fikre ya hangu mimi kweli mwanadamu nazalwa Komori. Na enshi Komori na leleshi hakomori. Naona ye Komori makati ya kaya. Ni jani wone Komori ombabanu iliyo habasa. Ebanu ye ezani hafilisha ndo ishili ya lidori fulani. Fikira za fulani, hauza fulani. Hau ezani hafilisha na angalie yenti ya hangu. Nijitirie conclusion. Yonde heli mimi najufikiri. Hembankili ntiti ya hangu. Nti wa ukaya. Lewe yinu ndo dunga dingola fulani. Ndomloka fulani hambari fenjau ya borti fani fulani hambari fenjau ya bonari fani fulani hambari heze ya bonari heze fulani hambari sise ya bonari sise no ye mimi tirende ntu hangalie yenti yangu yezilo haruma yenti yangu mimi mitirende ezani mbandongo yanipuzizia ntina macho ntina mashishio sheo zambao ntuone ezirende hao kwezi watukufu narike wanadamu wakweli narikaye wanadamu wakweli yabati kanzani wasuli na babana kanzani wasuli kanzani wasuli umbabahanu wahe ye drapo yino rungo hitia montingoni ne manzishi yanzi kwa bana bo tukufu wanama banu njahe ya usiu sha mimi utabia yeka nyinyi bo wanama mkubali ziankiliza hanyu mrenge muyeha halafu wonro jina wachiwadu mwambia nikaya utishie hizo fulani ya hamba utisise hizo fulani ya sisa no panu kutuishia hizo mimi na hamba tobe haye mato wewe wangalie ze kweli eze kweli ngizonda hu mana hiyo ndenti yaho yenti yoti ya hangu mimi usufa banu yenti yo ya hangu demi na we halafu wewe kutuona izilo harumenti wewe kutuelewe fasirianti ikawewe ngojuo kainunti nti emana iko ukanti ndongo fulani yode mana ramba inunti dabo ilona mi ndongo fulani atali fulani yonde iko tongesa yamba yonti yabo ikaze ndongo izo kaziti yabo kutina nti yode namna ya dunia ya kanti yoti question ya usufa hau Saidi hau Fatima hau Zainaba yabo leo kutulinda mru ya soma sharia hau ya tusoma sharia hau mru ntujua doktori hau ntujua indeni hau avoka hau juiji hau ntujua mwanadamu indeni yachia ubaibu shenda wewe yankili yao ngojua ukayanti yohende siwa ni sharia ti yeshikohende santi sharia yabo harumanti ito undeswa ni sharia ito undeswa ha sharia yabo ngendesho hajila yezi iso tindongoza ukayale wenu mnungu taho mndu fulani ya jaileze adoeleza mndu hata nkado zinji kwezi bua tukufu halafu banu mimi na kanzani waswili ndabanu delebaya rilonilo tizanzi hambavi tiuzisa ya ukaya ebanu mwanadamu wanzo yande yafanye voti zito udunga hata sharia harumanti ito na constitution ito na code electoral na mwanadamu utaho yende haruma votisha zijoka na constitution zijoka na code electoral ebo wanadamu wongo fanya umbwana nzima ilo ni ile swala abono bana kanzande jei na kautoa mifano ila ya hema imamu kweli bo tukufu harumazi yankiliza hanyu ngamwelewa ya ukaya mrufanya ndongozi tudunga na sharia na mru wanzu yafanya ndongozi dunga na sharia esko wanadamu wongo haruma mbwana nzima no
yabo karti haruma bwana nzima banu tikaanza njendongozo wanama parce ngabo wanama wenji rilo haruma bwana yinu mimi nso waelewa hawambe seye wowo ndo watu unelewa suwa mimi de utu waelewa suwa wowo ndo watu unelewa shami ntina uparo elewa ya ukaya haina mwanadamu wanzoendi yafanya ndongozi so udungana na sharia ike uonga mfanyo bwana nzima damina eno yabo kartu fanya bwana nzima hatamba bititi yabo risari tofautishiana yabo hadungu linyinyirwa jiti dungu linyinyirwa ji halafu ya dialogu hiyo ngiyo banu itungesa wanadamu wenji ngaruchoka ujitrompe haruma hindi ngaruchoka ujitrompe haruma ze candidature mwadiso zishia zevehwa watukufu ziankiliza hatu nazifanya hazi s'il vous plaît na mje haruma ze rezo sosio zinu nyinyi wandu mabaka ngarifanya bwana nzima halafu mdoonesa ya ukaya o wandu ikao wambangwa wendao haruma voti wanadamu uketula dhimuri wa buskwile ketula dhimuri fenjao ketula no yaboramba hindi yabori wabuli ya wende wadonje haruma ye miji na mira ya halafu wefanya siasa weeleze maraia giaba sisi wao tukawata rijerizia ndo ngwama dezinu zitifanyishe ngatuka uziamba na mnabi wao tukawazia atukawazia ndo ekakartuzia wanwanzo wende wafanye sendrabo non il faut arrêter un peu il faut arrêter l'hypocrisie mimi yode fikire ya hangu parce que mimi ntuelewa ya ukayara nzindo wakati randi sembwa na inu bo watukufu ramba haina mndu ujoja hatetsemha ho usoni renda waiho hata hayende haruma voti ndeina azali wende mwanadamu wahandani rijomu tederi mkazemba bahanu nge wakati ularjeri atake azali halafu haba sanje ndoishia argument wandu walona ankili wambao kaharinga rifanya bwana nzima wadu baka yano haupolevu bo wanadamu wao ndo wananyasi no ce n'est pas vrai wao ngwa haruma yeka nyindwaji banu ko jambloka wao ngwa azali no wadungu yelinyi ye azali c'est totalement différent jabuko mimi nti mamadu mimi nti elarifu mimi nti Yusufu Mohamed bwana mimi nti fulani shanga miharuma yelinyi yaho wanadamu wao banu narido tofautisha zendongo ngabo linyi ya mbili ngabo linyi mbili tezinu za trasewa halafu mwana haini mzima haruma sisi ngena ye nafasi yahe ile libro ya juo ya dunge linyi nzima yabo suwangu dungo ye linyi ya azali yo ya itrase ya ukaya haini ndongo ya tukanza yafanya haruma yenti ngujozifanya weti na sharia wandungo wandu wadunge ye linyi yo suwangu wadunga ye linyi ya ukaya no stop kabana ujua badofanyishi handrongo haruma yenti wetina ukayanga zidungao sharia yabo hizo linyi mbili zilo tofauti za opposite kwezi watukufu yabo kama ujua mabe ukayabo ngasaruma linyi nzima ngasaruma linyi nzima je kabati namna filosofi mndu uja yatoe filosofi ya eleze ya ukaya hizo ndongo mbili za sawa hizo ndongo zilo opposite Abo karti sawa karti fanya bwana nzima karti twenda haruma baba hanu badzima yabo kangara ndawo baba hanu badzima abo narizie tifanya ndongo parce que ils ont des arguments zao wongo rambia ya ukayaramba karti tsarende haruma voti abo ngarindora lale ribatemi hon oui abo izo kweli karaba bala wongo angasaruma linyi nzima na sinao abo ndelio na rilale ribatemi hon abo ngarfanya ndongo rende yabo wondo ramziendo tinda wala wanzonde haruma zefati gewa wandu ranzonde ndora waziye wandu nasi wabo ongar wana bwana nzima na sina namreleze si wandu kawezi to za hatu ambeseka kasina hata mbahindru shemimi ntsina hoelewa ya ukaya wandu hamanda wao ngarifanya bwana nzima na sina no wandu wao kartufanya bwana nzima na sina watukufu na tafadhali rike wanadamu wa kweli rielewe tena ya ukaya emania wa komori ngari trompeu ye peuple comorien parce que kale wo mjema baya ukaya wanadamu wa paru hamba ukawa kandasi haba sainu wambangu wao haruma voti abo narito wabulia halafa bongota hoye mkomori yatende haruma mabunjilo ya haoje neleze
na hambaka yana riwabulie babo wao wadungo nzia nyindwaji watu sisi ridungu nzia no banu nzia wadunga yoti ndenzia tinzia ya huwasuli ya bora nzuri wasuli parce que yabo deja wahisa wa devier wahisa wa roha harumanzia za sharia na hizo ndizo riwanao nizo hizo ndizo rendao mbio riwanenizo ya ukaya yenti haini mlujuka kufanya roho harumanzi shara dofanya hanzia za sharia na wao ngamjua ukawabo ngofanya rongo ziso hanzia za sharia eka rikubaliana hamadu ondro jina parce que yenusu ya ondro jina wambainde wamba wakubali ze voti za azali wakubali ya referendum azali yafanya yabo wakubali na sharia azali ya shivoti ya shinka wandu wa voti yabo washikubali yabo sisi ngarijitabisha uzabari yabo sisi ngarijitabisha uzabari na yabo sari wakubali ya ukayabo wanadamu wala zafanyishia zilande zendelio yabo ngazi jangu joruma mandakume gujoruma mahakume mzuani agenda ya rume mahakume mumwali agenda ya rume mahakume bai kwa tindezi joka upareania sha omwe yabo rizikubali rikubali ya principe hiyo mimi namna mimi naelewa tielewa kabo hiyo principe hiyo risari ikubali yabo holi risari ikubali ya principe hiyo yabo ça vaut pas la peine de nous perdre du temps yabo ketina hata importance sisi rikenti rilate wakati heli mimi nielewa haruma yankile ya hangu sheikari kubaliana ukano banu wanadamu wanu ngondao kinyume nasi yabo wote ndasi yabo karti haruma fikra nzima yabo karti ufanya bwana nzima kare yabo karti ufanya bwana nzima hata mbabititi yabo ngofanya bwana ya hao ya uhalalisha zilaika ndizo rakara haramisha ranzima tazi yabo ngondwa zirende kazuzu halali zo udwa kufanyishia batu sisi ngaramba ukaya no zinuti halali zinuka zijufanyishia na singarizizi yao zitifanyishie yodeli mimi naelewa tielewa ya taratibu ya hatu ngarizi yao zendongo zinu zitifanyishie banu ekestio ketia azali no banu mabahanu wanadamu wanrojina wa drogewa ze cerveau wafikiri ukabanu muhimu azali no bano muhimu ti azali ndiye jihundu harumaye equation ani azali ndiye ya jihunda yafanyaze ndongo shana suppose kabanu zikazifanyiwa ni mrumru aji engele taratibu azali yaifanya inu ikaifanyiwa ni Saidi hauifanywa ni Ibrahima haukaifanywa ni Fatima yabo tujukari mberibulia Fatima hakazana dofanya hizo yanzao no banu le zina la azali ndo kawoi ndiye yafanya zendongo zinu halafu bano muhimu ti azali wo muhimu zendongo rizizie je sais pas mtujua mimi yakilia hangu yomba vititi sha mimi tikahoelewa ya ukaya mimi tielewa ukaya mbwana ya hatu ngari wanao mbwana ya ukaya rizie msajaja haruma yenti ribloke ya ukaya haina mrujonda harengeshe hiri shauraisi shakomori kana utojua yadofanya izo ya nzao shangi lazimu yadorumia sharia mshinzi garenda ombi yori konvenke ye mwana mkomori yadokubali ya ukaya ilazimu yarumiliwa sharia garenda ombi yori konvenke ye mwana mkomori yadoele waka ilazimu yadorumia sharia yabo ngari tsaho rifanye mbwana ngari fanye mbwana za evite corruption oui yonde heli mimi naelewa falsafa ya hangu heli mimi naelewa neze mbwana ranzido sukuna zandisa hatarjerwa sulileo yonde linyi mimi ya hangu mimi ndio doheleze mwana mkomori yaelewe kwa no na rangalie namna dunia yendao karna ujua ribakisha riyenshi ya mazinyama karna ujua rimelange milananti na dini na politiki ya hulelanti izo zindu za badima izo zindu za tafauti banu leonga sifaranta ze dini pia ndizo hunu haina mwanadamu pia ngubuliwa hapratike ye dini ya hiyo yanzao shangarieshi usonti pia he harumes heze faida za serikali hiyo ndi heli ritahawe yentia hatu ngeladhimu ikipake uadilifu haina mwanadamu tukauenshi haruma yenti ya yenshi heze haki zahe ya parise ze haki zahe haruma yenti
yujukana imba hindu ya ihibwa shaba yahunde mahakama yahunde mahalani ende ya shitaki yahunde majuji wa kweli yahunde maafuka wa kweli yahunde majuji na maafuka wajuka urumia sharia shaye kana kaurumia wa mharuma wa Saidi hao mharuma wa Muhamadi haule jilaezi la waziri fulani haule jilaezi la he presida haule jilaezi la he directori afikiri ukaya yonde mbwana riwanao ni yondiyo izo ndiyo heli mimi naelewa ngari wanao mbwana ya sharia ngari tsahao nti ya sharia nti joka wandesi wa hanzia za sharia ebenge kwezi watukufu rakubaliana ya ukayanga si harumali nzima ya ukayanga rendao mbio ritahenti ya sharia na ritafadhali rikubaliane ya ukaya haina wanadamu ikao wadungu ya linye nyindwa jina yapo kartufanya mbwana nzima na sinao yabo kartufanya bwana nzima na sinao haumna mbio kabanu wa muhimu yabo singarendao mbio sharizie emabunji rizie azali bahi eserse wandu wanadamu ikao ngeladhimu riwazie watifanye voti shayabo wanadamu waloho nyuma yabo ngwaona ruhusa ya ujua wafanye voti wende haruma voti non il faut arrêter un peu là il faut arrêter bwako mori na mtafadhali wadoli bwando ni Mwenyezi Mungu rikubaliane ukaya hiyo sinema ikae yonde namna ikao nyinyi wandu china muelewa yabo mtilaumu wanadamu waloko mori wenda harume mabunjilio waparo harume mabunjilio ne makandida wenda abo kuma bawalanga mwana bwana nzima la nyinyao ikama bawalanga mwana bwana nzima la nyinyao uwelo problem abo na mwabulie wende harume mabunjilio yabo nyinyi mana mtu enda hindi ben oui c'est une réalité mimi ranzindo mwandoni na ndisemba na inu tabaye mru ujo devie banu hende hadunguye linye azali manabo hadunguye linye ya azali de la ligne azali ya itrace ranzi 2019 yabweka haini ujo devie hende hadunguye linyiyo yabo wonge haruma linyiyo yabo kati hunu hata yabo nge haruma linyi opposé yo linyi opposé yo logique inuti question ya ukayamdu ya doelezi wa hata marashiwi na majana shendangi ya elewe yo logique suongo bakisho haruma linyinu suongo wendo haruma linyinu aje yabweka ubakisha haruma linyinu yabonga haruma mitwala ya ufanya haina utodunga ya linyinu umbloke ewe parce que yabo huyelewa kayabo uo hadungu ila linyi ikao ndiyo sisi rilo kontronio banu karti kontrona azali manara ambao azali parce que yende trace ya linyinu tibahi yalo juma huirumia shabanu yenge woyi sambi yenge woyi mamadu yenge woyi mwinyi baraka yenge woyi mzimba yenge woyi elarifu yenge woyi mahamudu de yakaya trace ya linyinu yabo ritsochoka udovumbua mahamudu ritsochodovumbua elarifu ritsochodovumbua mamadu shabane mana rivumbua azali ndabo yakaya yende trace ya linyinu ya nikao wandu wadoi idunga ya hufanyo msajaja shainu ti question ya azali halafu wanadamu wa droge waziankili wambila ukaya wa muhimu ngari to azali no wa muhimu ngari tsahori établisse état de droit haina utoka wenda haruma voti yaende haruma voti hanzia za sharia shaiti question ya azali yabo haina ujo devie ngwendo haruma voti hanzia zito za sharia yabo hadungwe nzie ya azali kabati taratibu nyindwa ji c'est une logique mathématique. Eh oui. Donc il suffit d'ingo hi wanadamu walawe haruma zetabiri. Hamna rongo wa mtiti tena ya lazimu haina mwanadamu yaelewe. Parce que ngabo falsafa tenu ya jayarengwa idungo urumilwa ya sambi. Ngono ani sambi hajaharengwa harende ha elema moteur ngurumilwa haruma zondongo zinu. Uya ukaya hari fulani sambi hamdesinye fulani yende candidat et alors yeka sambi ha désigné mdu yende candidat où est le problème? Où est le problème? Le problème ya hende ne mdu yam désigné yabona roho ya jamfanyilie campagne yabo yeye yakubalika fulani yende candidat
haruma nzia ikao sisingariona ukano sefo yoti nzia ya kweli yabo yeye na roho mahalani yaliyo ya jamfanyilie kampani hauola mri kaundi ya desinyiwa na mtowe wa mahalani yaliyo ya jamfanyilie kampani. Ewe parce que mimi nsuona shanda harume bankili ntiti ya hangu ya ukaya sambingu lindo ya ukaya mruwanzo yende ya votiwa de utuka uja ya mfungue nabo hadi do ufanya un simple lettre ya demande de grâce ya tolo rahawa wakati weje wasuli wakati wa uravoti eka wala mdia mdezinya hende kajahundra yumdu katusona kaizo ndungu za kitoto yani hiyo kitoto swafi mwana hegu do kufanya lettre mdumsha hegu do kufanya lettre mavoka wa hegu do kufanya lettre wanzani wa hegu do kufanya lettre sha na ngweno ndo wende haruma voti nge wakati ula ya puliliwa ai yo kitoto yo mnungu tsona unanyile swafi ani huo mwanadamu ikao vrema hata katina nkili ngojoka ngondo haruma voti suwa ngojo hunda suwa kuna uhunda yawe assurance wewe ihunika ukawa ndo tukaona ndo wafungue sambi hindi na ngojoka ngojoka kuna uhunda bali hapo hiyo ndio ile mwatofanya 2019 mtoka ufikiri ya ukaya ekafu ya juhunda yabo kujenda ende yabulie sambi ende mtowe hahundu ya hunda hanikiwa. Faut arrêter les bêtises. Halafu ngojeshia wanadamu ngojuka utowa argument garjowana harume miji ya hatu resurveiller bali banu ze vote zuzo kazudo iba haruma ze bureau de vote vote mdu wandu hiba u vote zo wandu kwa do iba haruma ze bureau de vote izo wandu hiba haruma ze PV wakati za sasa wasuli ulwa zo ujo ubadiliwa wandu jo changer ze chiffres yabo c'est trop tard yabo ça sert à rien hiyo kitoto hiyo wanufanya hina mna hiyo hamazi nutindongo zafanyishia shazinurongo zafanyishia ranzindo wakati wa umaritamu hatarjeru wasulia basa wandu wenji wakauhunda harumaze biro wandu wakati watuka mabaya watuka nkodo watuka indini shawa wandu wakaujua kama kandida wenji wakauhunda harumaze biro de vote shaze wasulia harumaze ni hao ntujwanda ubi zo ujwanda zibadili wa directement ZPV. C'est fini. Yabunga bondongo indi abuka basi ndongo tena. Donc s'il vous plaît na rikubali rilewane ye langage. Suwangari wanao bakeshari ya harumenti, suwangari lejezao ridunge wa msajaja. Ani zendongo zinu zilozifanya ankodo na mbwana. Karishindi prepare ma mercenaire ya hatu. Vao prepare ma mercenaire ya hao rijerende ragombanye. Et pourquoi pas so prepare ragombana habasa? Ngarilinda hata haruma voti zabari. Ngarilinda urendera late wakati late mvuri late mapesa zabari. Zabari rilinda haunyinga mwelewa uyakaya azali msojoka uribulia rirenge ekari hundu. C'est pas possible. Iyo ce n'est pas possible. Yonyo tipia kabati mwanadamu sha toujours wana argument watitinda wao vanu mwana mkomore hwanza ya excité wae hwanza ya sise ye hwanza ya heze depuis quand ranzinsundai hiyo nde mbwana riwa nao dukange lazimu rilamwe mkomori ye mkomori nge lazimu rijilamwe ridora mbuo kabanu ngabo haki za hatu ya lazimu riziwanie maana hizo ndezaripuzizia ndizo dudura mbuaze haki za hatu ya lazimu riziwanie rikema convaincui ya ukayabanu abasainu haki hatu inu kweli nge lazimu riwanie. Un point yoke tulinda rende wandwende haruma fotiranzi yo depuis maintenant on peut le faire et ka kweli sisi kubaliana kasi isenongozi nungatsauri ziwanidie emge kwezi watukufu mimi tikautsaha ni njeni niwonese fikire ya hangu haruma mbabemba ankili ntiti mnyezi nguyaniba ya ukaya owanadamu wendao haruma ze voti wao kwa jadunga nzia karitufanya mbana nzima ndasi nao wao wahisa warante mbwana ya hatuda sinao ngofanya mbwana nyindwa ji parce que ekakweli ngarifanya nyinyi ngamwanika o chance ekanga mwanika o chance ebe ya bwesha sikwajuka yunda je kaze votika zafanyo
no frashma mamu muzisoni clear nyinyi wanumdunga argument ya kwa wanadamu wao na riwabulie halafu riwanike chance yabo chance ya haoge tuka uparihani haje ikaze vote ikazija fanyiwa parce que lazima ze vote zifanyiwa ranzi ndo wakati ula watu ka urambua kayangu watu ka uhunra haukuwa na ka uhunra yabo ndezila wo wahamba yabo na rivatse mihono rekenti riwabulie uende dona azali rendera wasaidi rifanye kampanye da sinao ewi sonde sekweli na mtafadhali wanaoka babu haina mri ya kensi ya fikiri swafi yaone ya ukayo wanadamu wanu quelque soit les circonstances suwangari sedeu riwadunge suwangari himao riwanenao hamande namna rahamba ranzinde debi ya ukaya haina mrujo devie hende harumeli nyinu ngarjo himari mkombate parce que uonde premier ennemi rahana azali hauka azali wala hatuka jivenu ranzido mwandoni shayabo nyinyi majama jitataza hata ala dernière minute yabo nyinyi maadui muhimu rahana azali izo ndizo ratuka udo hamba haruma ze meeting za hatu raka ufanya harume mabunjilio ya hatu pia raka ufanya ele kalma la hatu ndilo ilo ndele kalma la hatu harume mabunjilio raka ufanya yonti pia halafu mtuelewa zabarindi nini leo yenu wanadamu wanzuwaje waje wakauseze ndimi wadolekeza ya ukayange lazimu ribulie ekaribulia yabona ribulie na ritsobuli ya ritila mndu ulokomori wedo haruma mabunjilio yabongari wala watsede haruma mabunjilio je ngiyabo tukaonda wavotewa wala makandida waramba onda sije ikakwa tuhenda haruma mabunjilio hapo lazima wende haruma mabunjilio parce que lazima wafanye kampanye yabo hahanza wahunde wandu wavote yabo lazima wafanye kampanye shapo kwa na ujua wa masemi hono namna inu wakenti halafu tena ngarudi tena reheba nurdo wala ridomba ukayangu wenda wo ai ngamona wo komori tawala wende harumale bunjilio la munyi baraka tawala wende harumale bunjilio la kiki maudu mfano ngamjo uona ngwajenda harumela salimu wao shau ngwajenda harumela ila mdomadu wala mtini mwashongo ono ani ngwajenda harumale ngenga manza wo wafanye ngamanza wo wafanye watende harumema bunjilio na yabo ambangwa wenda haruma voti muwakubalia ya ukaya yabo kweli yabo no wende batu sisirika haruma nzia nyindo jina hunu enzi yenyindo jina ya hatu ya hunu ndai yenzi yenyindo jina ya hatu eka kweli siti wanafiki yabo enzi yenyindo jina ya hatu ndai emana mimi heli naelewa tielewa ka enzi yenyindo jina ya hatu dohuzia watijoka voti bahibo ujedwa mbakaya wandungwa zizi yao 2000 yaweka ngarizi yao patikevoti yabo hata wala wa rakanda sina ongela dhimuri wazie yo logique yo hata mwana hangulo na siza hata mwana hangulo na siza hatojoelewa directement beti na ukayamde yakenti ya do mfanyilia falsafa nyingi oui naritafadhali parce que bando baba hanu ikao vraiment rirende hama faible kartushinda rawaswili renda baba hanu zabarende nindizo sisi mduto ja haishia commentaire haishia fulani harongoa paf ze memoire zatu zibeze haraka zibadili halafu parce que kartina conviction kabati mdulo convaincu ya ukaya yenzia ya dunga inunde ya kweli shahaina mwanadamu ulo convaincu nenzia ikao ndiyo ya dunga kajaparo rejeidi ngoni yo impossible parce que nge convaincu nenzia ya dunga yaweza bakishabala yehu ufanya tout pour le tout ya convaincre wala raha watoma convaincu nenzia ila izo ndizo mtume yakaufanya izo ndizo mtume yakaufanya dokaya yajaeleze wala watuka haruma yenzia ikao ndiyo Mwenyezi Mungu yakahwanza halafu yawambia ukaya na mtawe haruma yenzia hiyo bayo nziyambi mje haruma yenzia inu bainu denzia yenjema sheka mfano abasaina inge mtume hakahamba ukaya anansowaranti bahwela mbeseyela anlaka gwatuka uparwenda hata wa no ifo ya wambie ifo ya waeleze ifo ya wafarie
ya watowe haruma yenzia ila waje haruma yenzia ya njema paske yeye haka convaincre ukayenzia ya dunga ilande njema ilande ya kweli yabweka nyinyi bo wana nyasi riwana wembwana inu kamtima convaincre ya ukaya haina wanadamu wafanya urongozi so dungana na sharia yabo wandu wendao kinyume no usilamu wendao kinyume ne sharia shaki dunia tindesha kisilamu ba de sharia shaki dunia de sharia shaki dunia haina wanadamu wafanya urongo zisodungwa haranzia za sharia shahammakinisho hajila yeji hamvuza wandu hau hataratibu za wandu walona diplomu na wandu walona majima huu na wandu walona nkalizi na wandu walona kufuru ikamlekeza ukayabo hiyo ndenzia ya lazima mkomori ya dodunga yapo basi yabona ritijitabishe watukufu yabona ritijitabishe hauna mzie nyinyi mabaka wala ndo wananyanyi mwende mwangarie mribulia sisi riloma convaincui harumenzia yinu kainude ya kweli yenzia ya kweli ndei sisi ringasima convaincui ukayenzia ya kweli ndei yenzika turumili wa sharia nyinyi mwishia wandu wasoma ze droit mwishia ukawoma wavoka mati jihindini ngoja wamwambieni ya ukaya wowo wakubali ukaola havotiwa paske havoti sharia sha 2018 sisi ratusoma sharia rimwambieni ukaya wanadamu waungo ona tor quelque soit ze diplôme walonizo za sharia sha waungo ona tor zabarindini paske haina nzia ikao ndio azalia vira yakaubadilisha ye sharia sha 2001 sha fomboni yatoweye cour constitutionnelle basi ye nzia ya vira hiyo haruma ya kimanga yo hamba no na venui yani stadiri abo yo ketina hatamana yani abongi hama kajafanya hata nrongo yapoze ndungu yafanya hizo pia hizo nwili hizo netre na yabongo isho wandu wasoma sharia ngwajombe ukaya afanya voti wandu wende wa voti baike mdu mzima shayenzia yadunga kajadunga nzia ya stahiki ya voti shivotewa bai kwani mdu mzima yole rambao no na venui bo watukufu madiplome banema na komori razingarale giri manadilo wanadamu wamba ungwamba ukala giri hukaya tujuru ye maore ila ya komori zabari ndi pareye endungo ndio duka ya referendum wa maore wafanya ili wabakishe wa Faransa ila haruma ye loi internationale ila hamba non avenue ani ila ti referendum ilona hatamba sansi yonde mana toujours dungo zingarare giri ramba ukaya maore toujours ila ya komori. Halafu mimi sikaufikiri kaizinu des vocabulaire richoka ukanizori elezo wananyasi watohoelewa zendongo zinu waelewe kanobanu linu tigiri la razingara shainu de haki inu de kweli yawe karibu liaye kweli inu leunge dozayo eske ngama jopare hana wanadamu maudu waidai yabona riprofite sisi kwa Mwenyezi Mungu yarinika ya hikma ne jitihadi riaelewa rarambua razingara zendongo zinu ritizipulilie na rizizingare rendeni zo hata baike karnaka ukanamu rizione zikauwe sha omwe garjo ufama zahidi ya ukayarifura nzinge zendongo zila zikaubadiliwa yabongi yo hamandu wazee wa hatu wahafa wakauwana harumaye mbwana inu wakauwana harumeli nyinu yabongi yo hama wazee wa hatu wenji wakauwanilia ye hindi yakauwanilia ye komori ikelibro wenji wa hao wafu kwa jaiona yabo do babahanu yakaustahiki iki haina mwanadamu mkomori yabakishe haruma yelinyiyo sharti jelle wenu rijarji undu tena ya ukayanga tsao ribuwe tru ridomba ya ukaya wananyasi wendao harumaze voti rakanda sinao wambango wendao harumaze voti yabonga si haruma angasi haruma biti nzima karti haruma biti nzima hata mbabititi hata
karti haruma biti nzima parce que wanu ngondo haruma voting wani watahiri shaura isi no yote ne objectif yatu si c'est objectif yatu ti changer de raisi si hubadili raisi hapo karti hata haruma linyi nzima tujua sha hiyo tilinyi nzima sisi ye objectifu ti hubadili raisi she objectifu hubadili sharia huhanti sharia hulekeza sharia hufanya namna ya ukaya haruma yenti haini rongozo kaufanywa haruma yenti zidofanywa hanzia za sharia hiyo ndio objective ya hembwa na hatu hiyo demana rambari warawania ramba ukaya bobalo sharia shakubali wane komori kamili sha 2001 na ritowania hata omwe isho shitore jei bai kwa kashiti shema sha omwe isho sharia rashikubali sonti pia shakauredesa banuka jambwa shoshema shari shikubali sonti pia shikaurendesa izo ndizembio ramba ukaya ngarenda onizo halafu yabole wekanga bwana nyasi waje waro haruma elinyo wendo wadungwe haruma elinyo ya heshari ya sha 2018 yabishonde shila sha azali yabo waritrahi yabo uti wananyasi yabo kartida sinao yabo kartufanya bwana nzima na sinao parce que si kartuani liahiri shaura isi kwesi watukufu na kiradhiri elewane vanu raisi wa daula uo mru hindi uo mru ikao hakanti hafikiria yanti ngena programu ngena fikira ngena uwezo ngena taratibu ngena rongoza ujayambia yanti shangali abo abasaini wanadamu watukaunda haruma voti egwa tukaunda wambia yanti hindi ese nongo wazipanga watukaunda unde wambia yanti ya ukaya ekawa hundungo tukaufanya endongo hindi kwa tina hata programu hata kwa tina hata programu ya ulelanti wote wanwalo na programu shaya we programu nzima ngaritauri towe azali yoti programu ya ulelanti ngaritowe azali ngaramzori towe azali yoki laba kamtafadhali wando kwa babo ranti ze betizi rambo ya ukayaba nuye ntingi na wana wa maizi na wana walona ankili eka nyinyi nusu ngamjioni yao ziankiliza hanyu sisi nusu no kartuoni ya ziankiliza hatu sisi nusu kartuoni ya ziankiliza hatu eka nyinyi nusu ngamjiminimize upaskwe kamtina diplomu sisi nusu kartujiminimize bahari je kartina diplomu yo chance yo bahati yamru yo shuwa yamru ya ukamra kaunda yasome ndongo fulani hazidungu hazisoma hundu diplomu shei ankili no yo Mwenyezi Mungu harinika sonti pia ni mndu anikilwe kiasa yae yabo karna ujua rijeriba kisha haruma intini amada inu wanadamu watukubali wadoro uhuru hae namna inu ni mabani hao na wanashe wao ngono haruma rongo ikao mwanadamu yeye waenge konvenkui ngurambuo kabanunge haruma ye haki mwanadamu ngurambuo ya ukaenge haruma ye haki halafu mra ya jado fanyana mnaigoma namna inu vanu fulani jauno fulani hakarikana sinaye haritawa yabo basi kartida sinaye 1.3 yabo ngarjo ngasi contrôle lui hamande namna raka contrôle azali parce que manara raka contrôle azali hindi eba ne manari lo contrôle azali hindi dabo yariwari ya ze sharia za henti dabo wananyasi watulwao zeroho watufanyiwa shabaturumilwa sharia watumba mahakama ituka yonti yo demana rilo control ya azali yabo wanadamu wanu ngwa parei parce que yabo ngwa control ngwa rumia shila sharia sha azali ze voti ndo wafanya hizo ngwa ndo warumie sharia sha azali de shila sharia sha azali ya panga nyinyi wanyinyo ntipia zinongo hizo zontipia ngamzihisiu ngamzirambu wao nkahunu mwende mbio hata ila mfikiri ranzi 2009 yeka ntu trompea ya ukayam kauta hamfanya tu purlo tu haina mkomori ulo mahalani ya dovoti zinungo hizo zonti pia mzita hata mpaka nda habasa ngasungori warilwa zehenda ngasungori warilwa zehenda halafu wananyasi raka harumali nzima raka uwanilia zinongo hizo wananyasi mdo Faransa mtuwa ukazinongo hizo hata mpaka nda habasa kazijakubaliwa kazinaka urumishia halafunga mjomdo rambienga mjomdo fanya mabunjilio ya usutene makandida wendao haruma voti hamandizo
kamtsona kabo nyinyi samahani mana ye problemu ya kikomori ya hatu ndio kamru hambaze kweli ye hamba haribala mru halapiziwa ono no me franchement iwandu hamanda nyinyi mdu kutoka mkalifieni yambe nyinyi wandu hindi mdu kutoka mkalifieni yambe nyinyi wandu hindi nyinyi wanadamu mlo Faransa mfanyao mabunjilio ya kushangiria wandu wafanyao voti komori na abo nyinyi msamtolo akamti kamna udwa uvotiwa parce que c'est vrai c'est normal nyinyi ti wandu wala dhimu voti nyinyi ti wandu wala dhimu votewa wanadamu hamanda nyinyi nyinyi ti wandu wala dhimu voti nyinyi ti wandu wala dhimu votewa parce que kamtina hata harumezi tozanyo kamtina hata non il faut arrêter un peu là donc sisi wasaya kana uparoko bagar mpaka lejilinu lifu parce que singarambwa ukanga harumwe haki sisi wasaya ngasi harumwe haki ebonge nyinyi wandu ikao mabanga simba bahanu wazima ngasi kontro ya hizo voti zinu na mtafadhali mzie parce que si wasanga ritabi hao ekangari jihundrao haruma marengweda sinanyi la frido mushiani mdomba ukaya wala wananyasi wala ti wananyasi mdomba ukawala ngarifanya mbwana nzima ndasina wala karsufanya mbwana nzima ndasina wo karsufanya mbwana nzima ndasinao hatamba vititi wala ngwatsa hao ziri za uraisi sisi ngaranzo sharia c'est totalement différent wala kwa twenda mbio wavoti sharia mshinzi shango ndao mbio wavoti rais wa daula sisi ngarenda mbio riftahe sharia mshinzi namnoni seye egalite ilo yabo namnoni se nyinyi mlodazi ankili zenungo za sawa zilo yabo ndazi sisi ngarenda mbio riftahe sharia mshinzi wala ngo mbio watahe rais wa daula yabaze ndongo zilo sawa yabo ndazi kabasi hata ndongo zilo sawa na nyinga mrambo uke rais wa daula huo ye utungulwa ne sharia mshinzi ye sharia mshinzi shone choka utongeza wandu watsa rais wa daula isonyo tipianga mzirambo wao ekakutina sharia mshinzi yabo kutusa ça vaut pas la peine ya ukaya kutoka unda watsa rais wa daula yabo rais wa daula ngondo amtsaheje nabo deja kutina daula ranzi hadimuka ne daula ranzi ngautsa rais wa daula il faut kane daula ranzi donc na mreti na mzie dingoi yepetizi panusikar jamba ukaya zunuramba zununga mjoka uzishia sha omwe sisi ngaramba rido différencier ze mémoire za ukaya no banu karti sawa kartu fikiri sawa ono kartu fikiri sawa izo mi uzambaka dozinji haina mdungene kiasi ya yankilia sha mimi amjoka na daula ngenende na wanie hiri sha uraisi ngamjoka ne daula ranzi gewa katula ndena wanilia hirisha uraisi sheika ya ndesemvu yabona nendena prepare wandu nitahemali nendena fanye kudeta ndrenge yeyezi yeko muhimu doka ya ndrenge yeyezi yabona nendena tahemali nendena towe raisi ulo yabo nifanye kudeta ndrenge yeyezi shauti je unambia ya ukayango ndo haruma voti zisodungana sharia ikiapo wewe ngondo haruma wafanye chef de l'etat inu etandai etaitio ito parihana babano halafugo jo ishianga bwandu wajoto wa argument gwajo hamba ukaya shasi sasiviri toujours wanu ngomba raisi lisi ben franchement ibala mdiwaza ya ukaya aliswali hafanya kudeta no haka rais ibala mdiwaza kama dadala hajafanyilia aliswali kudeta no haka rais yotindi kuuzia mdake kaka rais shabaka yatongeza kiabo waka rais wa halali waka rais wa uharamu parce que haurenge hanzia za sudunga na sharia yemdi wazaka azalia yewaye zenya kati ya lora isi toujours izo kudeta ndo vangu torenga hakudeta yabo yemdu tsuo ya renga ura isi yabo wa ukweli yabo wa ikilulu na sambi parce que banu bodo ubira fraude izo ngo zindwaji banu fraude yondo ngo nyindwaji shabo mdu toka zankalizi mdu ya renge helinu aniyo ndi ambo kudeta
halafu na mtafadhali wando ukababo mreti wana makalima wakinanyile ono wado maya abo sisinga tukaufanya abo kwa sasa zibirende ule abo uruma badi yonde heli yokiri izo nde iyo enti yonde namna enti apangiha itopangiha he namna hiyo izo ndizo ranzori ibadili izo ndizo ranzori ndezembi yo ribadili ribaligi rike wandu wa ukaya ekanga wafanya ndongo wake errori shaitike faute grave ya utokanga tungo uamia ukumbi ya ukamima mtu wa 110 ba mimi ndi rais mimi ndi ulone majeshi mimi ndi utarume mapesa ya henti amtuja urenga nilibe le jeshi linihimilie niwanilie nibadile sharia ni wakati njo kaanza halafu njimilikishe no izo ndizo riwanao nizo izo ndizo riwanao nizo bwa Komori kwezi bwa Komori watukufu izo ndizo riwanao nizo banu kartuwana na azali ngari wanao na mwanadamu ututaha harumenti ya hatu barumilwa sharia ngari wanao na mwanadamu ikawa haini wakati ya juka utaha ya renge yezi ngututaha ya irenge hamvu shaka tutaha ya irenge hanzia za sharia vaneka sambi hajabu harumundu au harumunai sha omwe hanjia hanzia za sharia eka ikililu hajabu harumundu au harumunai sha omwe harenge hanzia za sharia kama fanya wana error c'est comme ça yo hata Marekani yo hata Faransa yo wana error wa udwa ubira shati uamivu wa mtubaza emato namna yenu yaone ya considérer wandu comme des cons comme des cheval halafu mria wamie namna yenu halafu mriende s'il vous plaît wa Komori wanama wa Komori mlo Faransa epanu mrende epanu ziankiliza nyuzirende ndo subuti mdambanga mfanyao mabunjilio mdo lahiki wandu wambango ndao makandida haruma msajaja ni wandu hamanda nyi mahosa misanya mishana ma SDF wandu wazade mwarendwa mapwiti mwarendwa majaya mwarendwa wandu tihindru no Punusa barendenia mwanamshe Mkomori utouonaya utourambua mwanadamu uhurendo tindu wanadamu wao wonti pia wao yabole ngondo waumbise kiki ngondo waumbise azali ngondo waumbise msaidie wala juzi wa mrendani mapiti bamjuha mkaudaize haki zanyu panu ndazali wa Komori mdende panu wazazi wa Komori mdende panu za mhundani hindi Desila fundise da Abdillahi ya mambiani juzi Marseille. Wala kamjaishia ya wahandani ya fanya kombaya uanilia siasa ya uparwa Hadija uo mwanamshe banyunyi mashababi ya wabilia kanambese 11 au 10 ya uparwa Ali bun Abu Talib ya kanga mweshele yondro ke wakati ula si wazeye amade namna fundise da Abdillahi ya hamba Abubakar ndeze Abubakri halafu kwezi mabani yangu kwezi wazeye ma Abubakri kweli ngamjo mkubali wandu shahani warendwa mapwiti warendwa majaya warendwa masusu warendwa tijindini leo inu mje mdofanya mabunjilio ya ukanga mlahiki ngamjo kauta mlahiki wandu wenda wa haruma voti kwa mari no c'est honteux nyinyi nge mtsinzwa tijomlani parce que nyizi nyama amade namna nyinzi yamba harume Qur'ani ngono hamba wanadamu hamada nyinyi yama zinyama ewi tijomlani wallahi billahi tijomlani no umkomo wa hasara banomkomo hasara na blokaya ndawala walo Komori wafaweze nzaya nezenyora halafu washindia wendi ngwa hindini wao hawa naralijana majana maili naralizuizili sha nyinyi mlo Faransa c'est la honte gamjuka ujeleza mabeti nyandu mwalole mapwiti mwazaye majaya mwazaye masunu izo tindizo serikali ya azalia wa mwambiani dizo halafu haba sainu kwake wana wa Komori wajuhe wandi wasaidie mwanadamu Muhammadu wao haringonda au haruma mbio ndo naye haruma voti no ebenge kwezi watukufu kamuhimu
njeni ambio wanama nimwambieni ukaya yabo efikire ya hanyu ni ya hatu si wasaya kasti nzima maana sisi karti yabo haina mwanadamu wendu haruma voti dena azali yabo wo enemy wa hatu wo adversaire haina zora juka hamba azali retso mwamba parce que sisi ngarenda ombio sha za sharia mshinzi za hulekeza yenti za upanga yenti shakartwenda mbio za utahaura isi eka sambi eka kweli sambi hambia mruende kandida yaje yafungulwa yabo sambi ngujitrompe abantu mwanadamu yujwa wewa abantu sambi woti mtume sambi yujwa wewa yabo wewa zabarindi ya tuhanzi habarwa ya demande grâce c'est facile yondongo wenyangu zabarindi ni atuambia mwana hayanzi habarwa ya demande grâce zabarindi ni atuambia mdumsha hayanzi habarwa ya demande grâce zabarindi ni atuambia avuka wa hayanzi habarwa ya demande grâce zabarindi ni atuambia manzani wa hayanzi habarwa ya demande grâce surtout nda wao mavoka wa hewa wakubali uka azalie rais wajojua wanzi hebarua wa demande grâce timpaka wende marais ranzi timpaka wende wavote waranzi yeka wende kwa jovotewa faut arrêter na mzee udorenga renga wanadamu mwarela wajinga mwarela malaba ono donc sambi ujo trompeha japo ko hatrompeha banu ngamtsofanya mabo sambi yo c'est la première fois hatrompeha déjà yende heza azali abo hatrompeha nyoti pianga mrembo ka hatrompeha yabole weinu jokiria one na itena pourquoi pas c'est un être humain comme nous ce n'est pas un dieu ce n'est pas un prophète parce que yonde argument ya rengo haba sainu yisirikule haruma za hindini ze réseaux sociaux ya ukaya sambi ndiambia wandu fulani wende ya lor ikasambi ndiambia wandu vandu ngarenda ombio za sambi au ngarenda ombio za henti ngarenda ombio za henti yabo ekari hundu yanti yabo sambi ngebwari parce que mengo ni mwandu wa henti oui panu kartwenda mbio za mwanadamu fulani ngarenda ombio za henti wanadamu wa henti watilo dhulumlwa yabo sambi ngebwari ekari hundu weze taratibu za science yabo sambi ngebwari shakartwenda mbio za mwanadamu mzima za hitwa shamru non faut arrêter un peu les bêtises kwezi ngamjo zidi urisami bari hezamba village sha c'est normal mana ekamdo ndo tsayangalie haruma everaje ya mwiso yinu bongabo problemu zinjika wa mndungu zishio alafu ya wanadamu ikawaisa wa devie wadiwa za zura hamba zonti pia za fikra zatu zonti pia ye debia heze mbwana zinu zonti pia wazidiwa za pia hapa saini wawende wajitia haruma problemu za warengeze voti ndizo watendeza husoni wadiwa za ombabanu randisa nombabanu ra relio nabo ranzo ri waswili ebonge heze taratibu hizo ngamjo zidi urisami ngarjore jeri mwambieni ya ukaya insha Allah hamanga bwandu ikao ngwa jao haruma zero sosio zinu haina wakati we uzisaye masuala nadi ndehelio huyo ukaya yabo nyinyi mtuenda haruma zevoti yabo ngamfanya oje ngarijua hizo rifanyao ngarifikiri hizo rifanyao jabo ko rifanya zinji abonge heze taratibu hizo ngasihonziani ngasihombioni ngasi haruma zembwana karnauzia zembwana na sisi ngaramba ukaya sisi karti wa sambi ai karti wa azali shanda haina mndu ujoka kwenda haruma voti uo adversaire wa hatu sinusu haina mndu wendo haruma ze voti wendo haruma wa masakala ya azali uo adversaire wa hatu Yunge kwezi garjoenda na hu kaizabanu rimbushirilieni jiojema rimwambieni ukaya 2000 insha Allah wandu ngwa tsanganyi hao Montreuil insha Allah haruma ranzisa fukare wandu ngwa lindwa wandu watsanganyi yabo
wandu waishele ziziane bo wandu watsungamba ka ebano haina wakati wi vaneka wandu tsanganyi hao yabo wandu wako uzaze ze fikra ziko uzalihana do zemuyo ziko utsengeleana do wandu wako ushinda warudi tena wakakaribu na karibu wabana ematso akabanu hokaruma zerezo sosio no bane matso daona mndu fulani mzingarane mihono mkazane zifuba ani yo uzaya nuru nyindwaji kinyume ya ukaya wandu ngo hule na hule yabo yoti fikirambi wandu do tsanganyiha wandu wekamba bahanu wadzima yoti fikirambi enge wandu washindi haina wakati wandu wadozifanya ijoka yo njema ono aukayonde iko kurubisha zemio iko kuwenjeza wandu she imani iko tsongesa wandu weshinda we kurubiana sha ye distance ena mna inu tena yoka ujiro ho mdu wandu shinda wa communique njema ebonge heze taratibu hizo na renti horema umtsanganyo honu riti ureme na riwankuraje yengarjo ushinda rido tsanganyiha semie shanda mimi yondeli mimi niele wao paske ndi izora kaora ona raba ukaya mtume haina wakati akaushawiri dene masohaba yahe onkochakana wakati wabure wakaushawiriana haina wakati ebonge hoshawiriana yo muhimu lazima wandu wado tanganyia wandu wado shawiriana yoti fikrambi hatamba bititi izo desaladhimu haina wakati wandu wado ushinda watsanganyie wandu wafikiri mbabanu wandu wafaliki ebonge sisi wasayangari mwambiaoni ukaya zembio za hatu rendao kartwenda mbio za uraisi wa daula kartwenda mbio za utaha wa raisi wa daula shangarenda mbio za utaha sharia mshinzi sha utaha ripange ye mishinzi ya henti hamande namna ikao sisi wasasi mfanyiani zero marko banu zero marko izo haini wakati sikarizia hozifanya ezo remarko ndazi ngarita hao msafara wa leo rikane wana wakomori watoka na vision mbili ngarita hao ye opposition ya komori ze vision zikembili parce que yonde namna riko uona haruma zenti parti zihana vision ngabo zinu parti ramba o gauche banu we parti ya gauche yoti nzima zozo do kazinji ngabo we parti zamba o droite banu zozo do kazinji izo ndeze vision ritahao komori lewo ngatahao vision ya wanadamu rijoka ya ze parti zinu zembio za hao ngwa ndambio economy ya henti yani dawala wandu ikao ngwa usaidia ya ukayo wanadamu wake matajiri wazidi matajiri vaho wandu wajina watona hata wardi wazidi umasikini ani dainura maonde droite ngabo ye goshi ikawa hiyo zembio za hao ndo enda ukaya wandu wa partage haina mbaindu lo haruma yenti wandu wa partage haina mdu ya dohundra mbabi maana hiyo ndio joulelo wanadamu onti pia hiyo ndio ino rambao droite donc hizo ay rambao gauche donc hizo ununu wanadamu wa dohundra ununu wa bure wanadamu yani hiyo ndio ino rambao uo msomo uke wa bure wanadamu wadojua wesoma basi hata mbatabu yani hiyo ndio ino rambao gauche ebenge hizo ndeze vision rizita hao komori maudu shati ndeze parti za majala zitona hata vision zitona hata sensi rito urambua ewanu ngondo a droite hawanu ngondo a gauche shalo toka mimi tifanya parti na mine mwana msho wangu ne mjuhu ne shaitana ne shaidembwe yapo bahi ngarita hao vision na mtafadhali mwangalie bazenti pia ndi namna hiyo karna utojua tukana parti za mafiti sona vision parti ya gauche enda hii eze parti za gauche enda zi eze parti za droite enda zi wanu ya objectif ya hao engondo wafanya ndongo hindi parce que yo de mana argumenti watu fanywa ndongo watu fanywa ndongo hindi watu fanywa ndongo oje watu fanywa ndongo oje watu na program watu na hata vision watu na hata faliki watu na hata mbandongo ikaungwa fikiru kama naba ngari rafanya ndongo fulani na weli fulani shabai ndo tukawa ndongo haruma yezi basi ndo adwanyisa yezi basi c'est tout yonde namna ya heze parti za komori ebunga hizo ndizo ranzori badili ngaranzo wafarihane mabadilio yapo leo uraisi wa daula uo mdu kadwa improvise ndo ukababu ndo ulibando ni Mwenyezi Mungu na mtafadhali bakuna mdu kana utulala elino ndani haya siwe halafu ya jaju siwa ya mloka ya mtowende wake raisi non c'est pas possible ça c'est pas possible na mtafadhali baizo sa hizo ilazimu zife dingo hii mdu joka ukaraisi wa daula ikewa mdu ya kanti ya fikiria yenti pendant 2 ans pendant 3 ans pendant 4 ans pendant 5 ans
yafikiria yenti ya ukaikatirenge yenti ngamina yeyezi yenti ya hangu ngamjoipanga namna fulani heli fulani yaweze ite za hangu ngazendeleo haruma taratibu za kigoshi taratibu za ukayanga mtahawe faida shaya hepeplo halafu mjodo tawa ye serikali ile hasara shawa wananti watile hasara yonde namna ya ulela kigoshi vahe wanu madruati ufanya ye contrary. Donc hizo ndizo rajuanza vision za helio ilikane vision za ulela nti yebanu sisi sojwa urenga zetu abiambi pia zilo za hem Faransa rijari zurumia Komori sikarji urenga zetu abianjema za hem Faransa rabelia raja Komori mwishi hata hizo kiki ya uzisiwa hauzisiwa kama numsomia bonze mwishi ala swala ila vala ngakamtswana ndo kwa madezila hari wala mdu tsahora isi wa daula ya uzisiwa swala ukaya msomia bonze ebane mbarongo mabali ya armazen mahalani masomia huja harumenti hindi basi mwishi ala jawabu wala mdu tsahora isi wa daula le jawabu hamba hindi feruju na kamera uo mdu utaho uraisi wa daula. Subhanallah. Ya uyo mdu kuchukamba hindi buya kaha uo mdu kweli wendo mbio ya tahi uraisi wa daula ya uziso suala halafu yambe ukayemba hindu ya ikope ya bonze ya bada ujaharumenti yahe feruju na kamera hadi wazaka feruju yoyo henda hamwenje yabo kopea ujane uyeneze umwenje uke ampermanence ranzi ge ujane feruju ze kamera hizo gazoenda hamwenje abila dimukane mwenje ranzi vanunga monao oliye ya hamba ukayati harumazenti nakaya tiwono harumazenti hizo wanadamu pia waenezi wa maji wanadamu kwa tutabia hamaji yonde projet loni wa mjusana niitie haruma wa msomo wangoni mweze vision ya lazima rizilinda wa maudu lazima rihunde maraisi watu fikiria ukaya vanu ya enseignement general harumanti hamande ya hatu ila lazima ireformewa dingo hii lazima ya education ireformewa rifikiri mbabi inu enseignement professionnel rizie mbabi dingo ni mbabi ya enseignement general rangalia ye professionnel parce que ye profession zenongoze ya usoma hazi zila izo ndizo developer yenti zihaziza mihono izo pia ngelazimu kandida utukauje ya mbengu tsaho hirisha uraisi ya roni se vision hamandizo inamna tukauje ya reforme ya education nationale inamna tukauje ya reforme ya santé inamna izo ndizo ritsaho inamna tukauje ya fanya ze progrès hataredoka na mwenje inamna tukauje ya fanya ze progrès hataredoka na maji en permanence izo ndizo ritsaho kwezi batukufu inamna tukauje ya fanye rifunde partage ya hemali ya njia uharuma yenti izo ndizo wasisi wasaya ritonaze diplome ramwambia ni ukaizo ndizo rajofanya izo ndizo rajofanya ekarija yabo ihandani rajofanya ndiyo dofanya recensement ya kweli ndirijue population ya Komori kweli ngasi wanga rinjia harume mashirika ya daula haina shirika la daula rijue haina mwizi ngaliti yao hindi o minimum yabo kana angalia maximum garjonga la o minimum haina mwizi le shirika la daula mashirika ya daula haina shirika ngaliti yao hindi yao wandu walo hazini wafanyao hazi za prive za serikali engwa wanga eo wanadamu wabalighi watimizi kenza uheya parce que yabo kiula hata yabo a partir ya kenza lazima mdu ya jue ya vote normalement wasuli kenza uheya engwa wanga ani rifanye recensement ya kweli ya hese ndongo pia ngarifanye recensement ya hebije rifanye recensement ya wanadamu rifanye recensement ya wandu hazi rifanye recensement ya watu ufanya hazi zenongo hizo zonti pia lazima zipangwa hau kweli lazima zipangwa hau kweli ye salary normal minimali ilo haruma yenti hindi onga sina wandu hazi fulani normal maoli honde bije ya eta yekarifanya ya ukaya salaire minimum ngiomba ndu fulani engarjo shinda rido jian sortise reliba wandu hazi rijue kabano abanga sina salaire minimal kabati ruhusa ya mdu sontini mwayabo shang ndugu jojua ya heyo juma yabo yekarifanya namna inu riwono namna bije yo iliyo wanu wanadamu ikao kwa tinamba hazia ufanya no wati ngao na 18 ngao na 20 wanadamu ungari wafikiri uje
ilazima riwafanye eske ngarjoshi na rikopeye mbabi hamade zila ema journalisti wa uzisa bo hunu Faransa mdia hunda uziume ngomine na ziume ngomitano mwizi wala utufanya hata ndongo eske sisi karla ushinda rafanya mbataratibu holi honde ila BJ ya he eta wanru hamanda wao haina mdu ya doshida yihunda baiko ralizuhiziraru haina mwezi yekarna ushinda izo pia izo etuidi ya lazima ya raisi wa daula utoka ujabo maudu shaya fikiri ndongo hamandi izo ndizo sisi wasaya mwambiani ya ukaya izo de sisi riloni izo ya ukaya enge wanadamu wakubali ze principe rijua do kanti rifikiri ndongo hamandi izo maudu ilanti rijua kangaripanga onti parce que ekari shiniri fanya namna hiyo ya wondo wakati wo wizi ujua uvunguza wondo wakati wo ulevi ujua uvunguza wondo wakati wo zina ujua uvunguza yondo wakati wo ufiraji ujua uvunguza do fanya taratibu ya mkomori ya titokabahi re ya soma re ya tusoma re ufanyo hazi re utufanya hazi yonde namna ya ule lanti yonde namna ya ufikiri yanti bo watukufu yoke tutamdia kane diploma ya doktora yonde mana mimi na hamba ya ukaya bwanduza zangu wa dembeni na mtafadhali dingo hii beka nyinyi ngamjioni yao mwenye ma intellectuali wa dembeni eka nyinyi ngamjioni yao mimi ntujiwonia ntina ukubali bari mnunge na diploma ya jese so mjiwa hangu ntini ya do ubungu wa ya do tongesa we vumbulwa nai halafu wajeba do pare hana wana mafiti wa wandu weje wamba kwa wanadamu wadezi wao no kwa watu dezi ngwambilo uze kweli ono c'est la vérité wanadamu wengi waloi hodembeni warenda wandu wezema zinji mtidi waze monsieur le maire la joueur maire Fouadi Abdurrahim wakati ya karume travaux publics ntujwa ka roa uharende zema zinji harumo wandu waheba vuyo wenji swafidu zema zinji ya zirenda harumo wandu wahebavu zehisani wao zeibura mbaye wakati wako trezori ono warende wandu zema zinji ze Hassan Madi Shantili wawonti pia warende wandu zema zinji wakati wakaharuma ze fonction hiyo ono kabati mdu akauzijua kabati mdu aparozishi yamba pano halafu yabo ikanungu Hamadi zosi wasaya bora subuti urizamba ngaba jopare hana wana mbuhu na wanambaha na wana mitentente waje wadu amba ukaya wandu la piza wandu no kartula piza wandu ngaramba we verite rika uwalinda wandu hamanda waruma riwoneze fikra zao sisi rahara turuma ngamuishia ze idées zatu est-ce que ce sont de bonnes idées est-ce que ce sont de mauvaises idées na mjuije mparo muishia wanadamu wao wafanyaze proposition rifanya uzinu mparo zishia mparo ziona rantidu wakati waloya mwandiso rumatari juru rasuli abasa no koja paro fikiri ndo wamandio parce que il s'en fout wo muhimu de mabosho ya hao ya jae umuhimu ya mabosho ya hao ya jae sisi tinde namna hiyo ngarifikiriwa wananti mali ya heda ula ngeladhimu haini mwananti ya ihunde mafaida rekangu fanyo hazi rekaka tufanya hazi kiladhimu ya ihunde mafaida yondi jo utowa ze problem shatinde kama bakaya ndarenge mbaya onde walime ngwatungo kanti homi barutuni ebanu sisi hunu kartutoka nto mondani hatu wo mwizi wa hifaretini wezu umengo mitanu nezu umengo mine paniza barindi ni mtaumdo jihadaya mwejirenda hama zenongo mfanyili wao hunu kartufanyili wa sonti pia riziju wao kutitola za walalo ndani yao wa mwizi wa hafa wenda wanji harume konti yao wajihunda watinwa zumengo mine zumengo mitanu harume konti yao na kujafanya hata marongo itukanyanti yotinda yala wamba omwe ufanya hazi ngwamba ukaukotize ngoli wa shomaji shama pesa basi utunga utini wae namna ino ili uparticipe harumenti ili udohulamba hindu ili ye pouvoir d'achat ya henti ijua huwa iso pia izo taratibu za udevelope ye ekonomia ya henti ngebanu izo nyinyi kamjuzi kopea mabalia mwenda komori mwenda mwafanya mwalauza koka jamba mlibe wanduzi wimajana maili hauzi umengo mitano hauzi umengo mine na mtolipa mduzu hiziraru na tolibwa zihuizili angalia uone haruma fami ujounda wahunde ukaya ngwa wana watanu hai watimizi 25 hau dizu itaweya eka haina mru haundu zihuizili hauzi hiziraru haina mwizi c'est bon parce que abo gojo shida wa jian sortise
yaboreka ngofanya uhazireka kwa tufanya hazishago joshida wa jansortize wadoshida we hulampa hindu vaheola ujukanga hende halimi kujoshida ya huzemba hindu yae vaheola ujukanga ufanye mna episeri mtina ude fulani kana usodenda ye para hata basi wala mna episeri ya faiti chabo l'argent circule. L'argent circule. C'est comme ça, comment mdako ule lanti yonde namna ya mdu kabonze ya bali ya ide ya ziona bonze yendi ya ziintegre harumenti ya lauze banu karna ujua kaga zoka ukira kwa sina ukiri rahar jalauza fori lauze zabane nini sojokiri nasiri wone makati ya haleo mazuki watu wao wakaulibwa molekoli wakaulibwa makati ya haleo zabane nini zo zakaukiri zabane nini zini sojokiri imana sojokiri parce que ma ministre ne ma directori wataho warende wando shahatu nwana na shahatu warende majaya wadwenda we wafanya ndongo za tuladhimu c'est tout warende wandu maskini warende wandu masiki ngono wala walonaze mwayewa wahaze hoteli nene wabwane ze boulanger warengano waraono wandu watamo mazambani waleleao zembene zembuzi warende wandu watwana wadoje warongoza wandu heli watoka hanza haujabari na ufudhuli ngono vahe wandu wajina wadoje wanilia dombakari wandu wala pizza ono katu wala pizza me wajawa rumu yanti ona vikwa ze diplômes zao ona vikwa rien du tout c'est la vérité donc watukufu izo ndizo sisi wasaya radio hanza ya ukayale wenu mdiamba kangu juu yake kandida harumenti ya hatu makatirilo nao yanu ritijerdo ambao ya ukaya wengu juu yake kandida ajato we azali ikato azali katuka una faida hindi lazima ukandida ujoka uja ajeka usayenti ulo na fikra za ulela yenti ulo na fikra za utowa wa ubure ulo haruma yenti ulo na fikra za utowa wa masikini ulo haruma yenti ulo na fikra ya utowa za nyura zilo haruma yenti ulo na fikra ya utowa za nzaya zilo haruma yenti ulo na fikra ya hurekebisha wa msomo ulo haruma yenti ritsobakisha haruma ya enseignement general na richange rinjia haruma ya enseignement professionnel réforme ya education mimi ntina diplôme shaizo ide parce que ngamuono namna zifanyiwao halafu hapo mimi zabarende ninchojojua na lauza argumenti yangu boko yo utimalia hangu njoka utoposhon yangu sheyo de mali ya hedaula yonde mali njia au haruma ya mashirika ya daula yonde mali rendo repati wa mobonze ya hezede ne rendo repati wa bonze de junior joka ujarrenge rifanyeze ndongo hizo halafu hapo problemu ilo yapo hindi yapo problemu ilo yapo hindi ritojoshida rafanya boko yote mapesa ya hangu bwa dembeni mtoka hunlinda ike mimi hatuoma masikini mimi masikini sheya onde mali ya heda ula nda unjoka urenga nifanyeze nongo hizo amjolauza ekati shindi tamio ekaka jakiri gardozia rivire fikra nyindwa jina c'est comme ça dans la vie c'est comme ça kwezi watu kufu yode namna wanadamu wako ule lanti Ebingina mtafadhali wanadamu wanu ikawa jamaudu muwauzise mbanu mfikiri mje mrifanye bari ishia wanadamu fulani wa fikira fulani eze fikira hizo eka mtuona ya ukaya enge kweli mziti ya nziani zijofai yenti na mdo wauzisa kileri hamade motrola tujua ula nyambeni tujua dahubu ya kahuzisa kiki hamuzisa directement kamtujabanu mjamrisa sanya shazinongo mwenda maona mahalani mwaka usomi akamjabali ambanogo jao hamwambia ka habali ya yeye habali ya feruju na kamera subhanallah hari uo mruanzo yake raisi wa daula uonao ya unjili ya wandu hata rawazaze rawababa mashababi kwa jalala shawaju na buma udengetsende tibali ya ze projet zinuzonti pia ze programu ini yonti pia tende tiwaeleshea kwa ndajo uja zabarende njaparoka ministri njaparoka directori miti mwidi ntina makatikati nja fanjao nja sajao voilà c'est tout ndizo basi yone kikomori yone kikomori Ebingena mtafadhali kwa msafara wa leo rambari mzingarani babandra mzingarani karna umlejizani faut changer na mbadili comportement bi mlonio na mbadili ze twabiambi bo mali dweri mlonizo be mwana mkomori ngwanzo ndongo zindwaji katuta ho msajaja
miuza babanu kado zinji zihazirifanya uhunu zonti pia ranyi wana watiti ranyi wan romaduhazi zihaziri kwa kufanya zinu zonti pia zila karjajo uzifanya komori karjajo jua rafanya zihazizila komori zihaziri zifanya uhunu si rijo jua emana rizo zifanya komori hini parce que kabati ze usine kabati ze entreprise il a dit rifanya ili rikaneze usine ili rikaneze entreprise c'est ça hizo ndizo zala dhimu ya utaho ya rumenti maudu ya zifikiri namna jenjo kaufanya nikane usine harumenti yangu namna jenjo kaufanya pake entreprise zinji harumenti yangu amjo kaufanya yembarongo ya handani sharia il faut ufanye tout pour le toata harumenti yao badoru milwa sharia parce que yetajiri utoka ujayabu ya usine ingeladhimu yake aswire ya ukaya quelque soit les circonstances chaze maliza hekazina huenda pumbono yonde mana sisi wasaya razingarale giri la he sharia parce que betinizo izoti kweli yentike na uparopu wangayo manange ladhimu rigiri hunde matajiri waje wabuwe usine waje wabuwe entreprise waje warengeze dhamana ya hele shirika la majina mwenjeilo wadole ndesa wowo halafu watu sisi reliba jehilibo kwanga mtungo uliba no kamtuonishiwa hata wowo ile shirika wado hunde faida ya hao watu hunde ya hatu wariforme wana hatu rinikane muda ya ukavanu na panza fulani ya wakati hiyo ngambe mumjilia mrengemba beya hanyu ngamjori renti za ile shirika si kwa msaa hiyo ndiyo ambao coopération hiyo coopération ya bori coopere na sina wanru waje warengezo mana ya rungo fulani wasifanye wowo ndo wake udowo wado surveiller wado angalia wado entretenir parce que ngona experience ngona ujizi ngona zendongo ngwarambu wao ya ukabana na muda fulani na mno mwenje unulio ngejo ka lazima ufanywe revision vanu na rungo na muda fulani ndongo fulani lazima zifanjao c'est comme ça ritahe shirika la hezenzia waje warengeze dhamana za hezenzia hizo wazilekeze wake taratibu ya ukaya magari yakangabira wake namna ya ukaya wa ezela ndini ze patente ze tijimdomba ndini zidungo uli wazila neze tijindini wao ngwachodozi unjilia halafu yentire hundale fumvula hatu wao we hundale fumvula hao c'est comme ça yonde namna nti ko ulelwa kwezi bwatu kufu shamsije mkubali mhadalwa ya ukaya msaidie ende utoka udevelope yenti belune utoka udevelope yenti fulani ende utoka non c'est pas vrai ce n'est pas vrai na waje kandida ya hata yake na faswa hana tijindi na jamelezeni hata izoti kweli ifori kanema expert wanadamu wajua hangu habonze wajua uze taratibu za ufanya zenongo waje wazizingare haruma muda renegocie nda sinao riwanike zidhamana za henti wazendese sisi ngasina hindi ngasina upresida ngasina ze waziri ngasina ze direction izabakisha yabo ngarita hao ma technicien ma expert ma technicien wandu warambua walona uwezo wa hizo ndongo hiyo tindasi hasiche yori mwambia nikahata hunula ya hunurilio ikamwende haruma zelo zulo hunu ngoto hunra wawe ma doktori wa huwalo yabo ce sont des étrangers woti wa faranta ze entreprises nkuri ko kufanya hazi ikaundo tamwende mwaunde ma directori ce sont des étrangers waje wabuwa ze usini za hao hizo hunu ndio kwezi na mtafadhali wando uli bando ni Mwenyezi Mungu mdori ishilia mbabi zori mwambia ni mtiriwonie na mtafadhali mtiriwonie dingo hii mtidwangalia homba pani hatu hankata hula rengaye fikra urenti opani hatu bari jengo jua yabona puanda minawe renge fikra watukufu tikamle shati kawanzani profite mana telefonike tudokiri aunge Mwenyezi Mungu toi haifanya miracle haibulia vraiment ngenda heli ya ladhimu abonga mjota hasamaha ikati raji 0 chafikiri kwa usikwale wenu tikamraji
tishinditi venu ambapo ndondo afikiria ukaya haina yambo akili yaishia uo hakana mbavi ebenge ngarjoenda na ukaizia vanu rimwambieni ya ukaya la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.